para uno kongi etorri eskairi. Na, eta zizen gure ideia, astu egin zait. A ber, magia. No. Uste dut gure helburua zela. Horra heltzen zaiatzea. Ba, jarraituko dugu hemendik. Suposatzen dut hemendik dela, Vale. Uste dut arma... Honekin moldatuko nahi zela. Zonalde basatia da. Estoy de tu lado. Ah. Bueno, eso vas. Bueno, heltzen garen zonalde horretara.
Coge esto y no lo sueltes. Volveré a buscarlo luego y te pagaré bien. No lo pierdas. No hay tiempo para hablar. Si me delatas o me traicionas, te mataré. Lo digo en serio. Ya. ¿Estás al día? Oh, man. Ahora te toca pagar. No eres nada. Te voy a matar. ¡Muere, maldita sea! Vale. Es hora de poner fin a este juego. ¡Dios, no! Descuidado.
¿Eso es la voz? ¡Ah! Vale. Apurtxo bat aurratu dugu. Vale, orain. Demo dugu hau. Vale. A ver. Bueno, jarraituko dugu bidea. Itxaron. Zaldia badugu erabiliko dugu. Hemendik nora heldu beharko gara. Bueno, uste dut hauek imperialak direla. Gauza, zeratik ezin den nirekin etorri, zaldi gainean.
Bada espada. A ver, video. Etxaio herriak. Bueno, baina eske garramarroak. Vale, garramarroak dira. Osea... vale, orain bat da. A ver. Txakur bat. Hau bada.
Gaur kartutxo bat ikusi dugu. Justu gaina hiltzailea hor ikusi dugula. Bien, debes de haber huido. Vale, armiarmak ere badaude hemendik. Eta gure... Vale, herri bat. Vale. ¡Contrólate! Gauza da. Larga vida, Zane. Ya, bueno. Es uno...
Gauza da ez neska honek zergatik ez daukan saldiren bat edo gurekin zaitik ezin daiteken igo. Hemendik ez dakit nora joango garen, hementzat esplorazioa apur bat ingo dugu behin. Eta hori beti da ona. Egon beharko da beste aldea joateko momentu txuren bat horrelako zehozer. Hortik vale, guazen bizkanaka, bizkanaka. Ondo goaz ez? Bai.
Agian Lidia galdu dugu. Etorri maran manan. Ah, vale. Vaya, vaya. Parece que alguien quiere hacer algo. Buah. Estos lacayos tuyos son más lentos que un argoniano o una dentista. De las manos con trabajos manuales. Ahí va otro. Bah, chusma pusilánime. Hasta muertos son casi inútiles.
parecen menos inteligentes cada vez que los animamos. Si es que eso es posible. Mientras puedan usar un pico donde les diga, son todo lo inteligentes que necesitamos. ¿Oyes eso? Los otros deben haber encontrado algo. Será mejor que vayamos a ver. Estos pueden quedarse solos durante unos minutos. ¡Vas a morir! ¿Esto es todo lo que sabes hacer? Es. ¡Eh! Wow. A ver.
Vale, orain bizitza horreskuratu behar dugu. Ah. Wasn't.
Vale, hortik da beraz, hemen dizen barko da, bai. Non dago ni eskutua. Vale, nara joan behar naiz orain. Orain noraian behar naiz, ez dakit.
Vale, hemendik izan beharko da. Eta ezin da hori flankeatu.
Venga ya. Ay, dura Lorten. Venga ya. Hadi denbarik ematen, Bueno, alguien ez da hortik joan behar.
A ver. Badirudi ez, hemen geldituko garela betiko. Bendigo, Noa. Vale, Juan Bargarara. Baina nondik. Bai, guapo dago, baina ni orain adibidez galdu naiz pila bat. Ez dakit hemendik ateratzen. Ai.
Ni eta orientazioa ez gara oso ongi eramaten joko honetan. Ez dakit ez da nora noan. Eta frustrantea da, oso frustrantea. Gauza da, onaldu behar naizela, baina ez dakit nola. Ja, gauza da ez dudala bukaera topatzen. Begira. Ya bueno, edo agian behar dudan magia ez daukagu ezin dut erabili arraina dragoirik ez dudalako akatu. Ez dakit zergatik ez dut denborarik ematen. A ver. Hori ez duela asmatzen hemen denboren asunto hori. Ez.
Venga ya. ¿En serio, ezin dut? A ver. Ese hostia. Ez benetan, hau gaitzen hasi naiz, gainezin ez atera, bauz ondo. Ay, a ver. A ver. A ver, principios hemendik. Hemendik igaro behar naiz. Gauza da, begiratu dudan gelan ez dutela jartzen nola gainditu.
Yes. Eta non hortzen da. Ez dut ulertzen, ze hostien behar dudan hemen. Ba, orain zegartatu da, orain nator. Ba, beno, uste dut hemen utziko dugula, orain ez dakidarako ze hostia ikutu dudan edo zer ez dudan ikutu hau egin alik izateko eta abar. Bai, hori da.